Inshuti bavandimwe namwe mpirimbanyi za demokarasi isesuye, uyu munsi nifuje kubagezaho ubutumwa burambuye umuyobozi wa MRD ishyaka rya rubanda riharanira repubulika na demokarasi yandikiye perezida wa Angola nyakubahwa Joao Manuel Gonçalves Lourenço. Muri iyo baruwa turasangamo inkunga y'ibitekerezo mwamba muri iki gikorwa cyo gushakira amahoro hagati ya Repubulika Demokaratike ya Kongo n'u Rwanda. N'icyakorwa ngo aya makimbirane y'ibihugu byombi ashobore guhosha nyuma amahoro, umutekano n'ituze bigaruke mu karere k'ibiyaga bigari. Nk'uko bisanzwe amajwi ni mpirimbanyi Muhima, ntimuve ku ndangururamajwi yanyu. Nyakubahwa Joao Lourenço, perezida wa Repubulika ya Angola, Rwanda. Impamvu itumye mbandikira ni ugutanga umuganda ku mishyikirano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokaratike ya Kongo. Kigali igomba gushyikirana na FDLR. Nyakubahwa bwana perezida wa Repubulika, dushingiye ku mwanya mufite wo kuba umuhuza washyizweho n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu mishyikirano y'amahoro hagati ya Repubulika Demokaratike ya Kongo n'u Rwanda, dushingiye kandi ku gitsure cyanyu, ubunararibonye bwanyu n'umuhate wanyu mu gukora ibishoboka byose ngo mugarure amahoro hagati y'ibihugu bibiri by'abavandimwe, ngo himakazwe umutekano usesuye mu karere kose k'ibiyaga bigari, muri Afurika by'umwihariko no ku mugabane wose muri rusange. Dushingiye ku bimaze kugerwaho mu mishyikirano y'amahoro twavuze haruguru, kuva mu nama ya mbere yahuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi yabereye i Rwanda kuwa 31 Werurwe 2024, dushingiye by'umwihariko ku myanzuro yafashwe n'impande zombi nk'uko yashyizwe mu cyegeranyo nyuma y'inama ya gatatu yabereye i Rwanda ku matariki ya 7 n'iya 8 Kanama 2024, tumaze kwitegereza ko Minisitiri Teresa Kayikwamba Wagner, nyuma yo kuvumbura umugambi mubisha wa Kigali wo kwitiranya no kwitirira FDLR impunzi zose z'abanyarwanda zahungiye muri Repubulika Demokaratike ya Kongo, ikayitirira abaturage ba Repubulika Demokaratike ya Kongo bumva ikinyarwanda n'abatavuga rumwe na leta ya Kigali bose, ikayitirira kandi ingabo za Kongo FARDC mu bubasha busesuye yahawe bwo kubungabunga inyungu z'igihugu cye Repubulika Demokaratike ya Kongo, yihakanye akomeje igitekerezo icyo ari cyo cyose cyo kuganira n'umutwe w'iterabwoba wa M23, akanasubira inyuma gahunda yo kurandura FDLR nk'uko yari yateguwe n'akanama k'inzobere mu bya gisirikare n'ubutasi mu nama yako yabereye i Rubavu ku ya 30 Kanama 2024. Tumaze kwitegereza nanone ko mu mishyikirano ya Rwanda nta cyumvikanyweho kigaragara ku byerekeye icyurwa ry'ingabo z'u Rwanda zirwanira muri Repubulika Demokaratike ya Kongo ziyita M23 nk'uko umuryango mpuzamahanga wabyigizezwaga, kimwe n'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bagirwaho ingaruka nyinshi kandi zikomeye n'izi ntambara za Paul Kagame. Tumaze kwitegereza ko u Rwanda narwo rwiyemeje gushimangira icyemezo cyarwo kigayitse cyo gukomeza ibikorwa by'urugomo n'ubwicanyi ku baturage ba Repubulika Demokaratike ya Kongo, izi ntambara zashojwe na Paul Kagame mu mwaka w'1996 zikaba zimaze guhitana abasaga miliyoni 15 z'abaturage ba Repubulika Demokaratike ya Kongo, tutabariyemo amamiliyoni y'abanyarwanda batikijwe nk'ibimonyo. Tumaze kwitegereza ko ibyago byagwiriye u Rwanda bikoreshwa nk'igicuruzwa, bikaba urwitwazo rwo guhonyora abaturage b'u Rwanda bikozwe n'ingoma nkoramaraso iyobowe na Paul Kagame, ubwo bwicanyi bukaba bwaranarenze imbibi z'u Rwanda bugakwira akarere kose binyuze mu ntambara z'urudaca zisozwa na Kagame nk'igikoresho cyamatse ibihugu wiyemeje kwigarurira ku ngufu umutungo kamere w'ibihugu bya Afurika. Turajwe ishinga no guharanira amahoro arambye ku banyafurika bose.
twebwe muvoma y'abanyarwanda iharanira repubulika na demokarasi MRD, muvoma ya rubanda, dufashe uyu mwanya wo kubegera kugira ngo tubagezeho umuganda w'ibitekerezo muri iki gikorwa cyo gushakisha amahoro hagati ya Repubulika Demokaratike ya Kongo ndetse na leta y'u Rwanda. Dore uko twebwe uko tubona byifashe. Ku ngingo ya mbere hari ukwisubiraho kwa Repubulika Demokaratike ya Kongo ntabwo kwadutunguye kuba intambara zibera ku butaka bwa Repubulika Demokaratike ya Kongo n'ingaruka zose bigendana nazo ku baturage, hakaba amarorerwa ndengakamere akorerwa abaturage b'inzirakarengane. Ni ngombwa ko Kinshasa ishishoza cyane ku byerekeye inshingano buri ruhande rwiyemeje ndetse n'uburyo nyakuri izo nshingano zizashyirwa mu bikorwa. Ku ngingo ya kabiri, tumaze kwitegereza no mu mateka ya vuba by'imishyikirano yagiye ihuza impande zombi, ni ukuvuga guverinoma y'u Rwanda n'iya Kongo, bigaragara mu buryo budashidikanywaho ko ubutegetsi bwa FPR buyobowe na Paul Kagame, u Rwanda butajya bwubahiriza na rimwe ibiba byumvikanyweho. Nta mategeko bwubahiriza, yaba ayabwo mu gihugu yaba n'amategeko mpuzamahanga, bakaba kandi batajya bashyira mu ngiro ibyo biyemeje mu mishyikirano. Ku ngingo ya gatatu haragaragara ikinyuranyo gikomeye hagati y'impande zombi. Mu by'ukuri, niba igihugu nka Repubulika Demokaratike ya Kongo cyiyemeje kuganira na M23 ndetse kikaniyemeza kurandura umutwe wa FDLR, uruhande rw'u Rwanda ni nkaho nta na kimwe rwiyemeje gifatika, kuko rwakomeje guhakana ko nta basirikare barwo bari mu mirwano muri Repubulika Demokaratike ya Kongo. Nyamara raporo nyinshi mpuzamahanga zidashidikanywaho n'ibimenyetso bifatika nk'amafoto yafashwe n'ibyogajuru yerekana abasirikare b'u Rwanda binjira muri Kongo ku mugaragaro. Ni gute rero wavuga ko uzacyura abasirikare bawe kandi utanemera ko ubafiteyo? Ese ubwo bajya mu mishyikirano nkande? Bashyikirana iki? Ku ngingo ya kane, inshingano mufite nk'umuhuza wagenwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ziraremereye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dore ko amasengesho n'amaso y'abaturage b'ibihugu byombi ndetse n'abakarere kose ari mwebwe arangamiye, murasabwa gutanga icyizere, cyane cyane ubushake bwa leta y'u Rwanda bwo kubahiriza ibyo yiyemeje n'ingamba zifatika zo kubishyira mu bikorwa. Ngiye impamvu mu rwego rwo gushakisha amahoro arambye muri Afurika no mu karere kose k'ibiyaga bigari muri Afurika, turabashishikariza ibi bikurikira. Icya mbere, gusaba Kigali gukura abasirikare bayo ku butaka bwa Kongo nta mananiza namwe bashyizeho. Icya kabiri, gusaba Kigali kwambura intwaro abarwanyi ba M23 no kujya aho bateganijwe. Icya gatatu, gusaba Kigali gutangira ibiganiro n'umutwe wa FDLR ari wo muti nyawo uzazana amahoro arambye. Ahangaha MRD, muvoma ya rubanda, yiteguye kuba yafasha kubahuza mwe ubwanyu na FDLR ndetse no ku rundi ruhande guhuza guverinoma y'u Rwanda na FDLR. Icya kane, gusaba Kinshasa gusobanura impamvu zifatika zituma itakaza icyizere muri iyi mishyikirano. Mu gihe tugitegereje ubushishozi muzakirana ubutumwa tubasabye, nyakubahwa Bwana Perezida wa Repubulika, kwakirana umutima mwiza iyi mpuruza yacu. Bikorewe Washington DC ku ya 18 Nzeri 2024. Bishyizweho umukono na Madame Christine Koremani, umuyobozi wa MRD. Bimenyeshejwe Perezida wa Repubulika Demokaratike ya Kongo, Perezida wa Tanzania, Perezida w'u Burundi, Perezida wa Afurika y'Epfo, Perezida wa Malawi, Perezida wa Zambia, Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika ndetse n'umunyamabanga mukuru wa ONU.